All right, my yama will be a very good morning. And for Emra Mandatus TV, and then your first day, we share page we announce ono ultimi abo euremu na unso wetimi ahwe TV we na me page Mandatus TV subscribe, leave you a comment na unso share na unianso no intimi enya bi na onso no intimi enti kro bia kumase Asante Kotoko wamo ho ensem ne anope no yeti eba anopa yi enya asem geto akra ye sori abra na bono mienu etimi ebo sechi sai hwe ne etimi eko ene ne etimi eba utumu sana latest no yense etimi ka konsa ya je ena no pe no enya asem geto akra ne ne no Asante kwaso e ene die ne etimi akire opena ne tine David Obeng Nyarko unim so no communications director Emma Krobia Kumase Asante bobo kuno na latest amen second so pani no watimi akasa wose watete sa Asante fans no aka krabi na omona yasa aso mobuno eyafu esanse Asante enya entimi en anaso signings ha omo etimi eye wose Asante tim no any place binum adin koma wi sign ne de masa baso life a ehon sam no so no yere eta wontimu nya botre wonsa last season place ne bi etimi join team no ewo no uwurama abro motimi kopie mu no Dubai no ema eniema nso ekoyi etimi ema etimi honom enti Kotoko fans no enya abotre signings no betimi announce enu achi yenwura mu Asante kwaso wonim se madika be store no etema se place bi mu ewo ho a ye de mo etimi ato transfer ye de place ne bi mu etimi ato transfer latest time sa etimi eka ene se mpanimfo aka ache sa place a ye de mo eto transfer so mo ntimi enjoy team no na precision no wo mo entimi en start place no etino ene abrante na de Evans Adumako uredu ne din etimi aba sanso na urama abrante ne din ene no Emmanuel Sakwade wono so ne din etimi aba sanso ne no abrante ne din Emmanuel Kayeke wono so ne din etimi aba Francis Andikumi wono so ne din no etimi aba eno achi ne etese Dixon Afuakwa and a branch in the Dine Solomon Safu Taylor where your players are or muti abampening faka Eddie Achamos or Muntim enjoying and no precision no and Sna Santino Kobokuno ebet me Ajamo ama mo akwana some betomo ama mo etimi akwa no sebimo ebet me akolon and Sna Asante Kroko etimi ayesa deals no and then latest men seka mede won some no etimi down na Asante Kotoko enche anticipate no ebe ejuma Kotoko ebe announce a big sponsorship deal and Asante boku no ebe announce and then latest men second no e won say no meeting e down and so e wo show no so and opai she and also no na ene no Asante kwaso latest men second and say top notch coach ena opena ni prosper nate ogum ordinary sanation net ne ba Kotoko ebe nemu top notch coach ena Asante company for ebe nemu ne yesi Asante company for ne bi management members ne bi ena se no opani yes wasi akan ema Asante boboku no eno achi waye adwuma ama Asante boboku no ebida no ne yetene se watimi akan akira Asante company for se be a enkomon kofa abrand at penalty ena no ye hands made ndofa wali ka akochi Asante team ne da no omon kofa sa apani no intimi emfa na emra eno ensem open no e dia tudwa ne yesi Kotoko ayomadwen se omon kofa coach ne pa $4,000 to $6,000 and I'm coach no nanso coach and the has made of say up $120,000 a month bia and the latest men set me a camera on some 8 million no and at my quay I'll take a chicken for bois a man on a santono and so end me and go through latest mediate me air down I will show so young Ramo Accra Heart of Folk woman so asway a branch and didn't Ibrahim Salifu Di Maria yes anya some good 20 agent atimi akasa na some upon atimi aka and as a coach and did Samuel Bodu e keme se 133 player ni ye e science brand ni player no before ba be player no integral part e wo as etima ne din and Hearts of Folk the Continental Club Masters team na so brand ni player no
instead of coach no cry wa betumi afa phone na wafra brand no epira ne sen etie den na ekọ oho te sen no coach Samuel Bodu antimi anya bida and Samuel Bodu wa braston no sasa na oye no antimi antwaye eno na eno eya brand and Ibrahim Salifu'S Maria the agent nsema wodi etudwa subscribe to Mandate's TV there be the fellas no enso etimi eba subscribe leave comment na onso share na unianso no enya bi na onso no entimi enti latest bi eba no me patcho panie kura tofuma Mandate's TV e beba aba down na enima enso etimi akoye peace na ene no wage so e diama se shalom later ibe san so ababim.